Ndagusohoje abo wakoze subscribe kuri Honos TV. Uyu ni umwanya w'amakuru nk'uko bisanzwe. Amakuru tugiye kubagezaho uyu munsi ni amakuru atari ya officiel, atari yasohorerwa itangazo yemeza, ariko kandi bamwe mu bantu batuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Congo batangiye kuyemeza kuko nibo bari kunyura muri ibyo bihe. So amakuru rero dufite uyu munsi aravuga ko leta y'u Burundi yaba yafunze imipaka isanzwe bahuza na Congo, imipaka ikoreshwa n'abaturage nyine bisanzwe. So ibi ngibi rero bije nyuma yaho umutwe wa M23 utangiye kwatakira Bukavu, kwatakira umujyi wa Bukavu. Jobundi mwarabyumvise ko ejo no musibeje mu masaha 28 ashize nibwo muri centre yitwa Nyabibwe yamaze gufatwa na M23. Iyi centre nibwo indege za gisirikare za FARDC z'ingabo za leta ya Congo zarashiye ibisasu bakeka ko ariho M23 basanga barasha abaturage bapfamo abagera kuri 3 ndetse n'umwana umwe mutoya, nk'uko itangazo rya leta ya Congo ryabishyizeho umukono. Bamwe rero mu baturage batuye muri Bukavu batangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi kuva ku munsi w'ejo, bahungana n'utwabo ndetse n'abana babo n'imiryango yabo. Urebye ku mafoto wabibona neza, rwari urujya n'uruza mbese ku mipaka y'u Burundi na Congo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akimara kumva ibi ngibi nta kindi yakoze, yahise atekereza ko mu bantu barimo guhungira i Burundi hashobora kumanukamo n'umutwe wa M23 wenda wajijishije ndetse wenda n'abigometse kuri leta ye baredetabara. Yahise atekereza ko abo bose bashobora kumanukiramo bakajya guteza umutekano muke mu gihugu cye. Ibi ngibi byatumye rero ahita ashyiraho umwanzuro wihuse wo gufunga imipaka yombi yabahuzaga, ariwo mupaka wa Ruzizi ndetse n'uwa Kamanyoro. Ibi ngibi rero yahise abivuga ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye mu masengesho yo gusengera igihugu cya Amerika. Nyine murabizi twarabibabwiye, iyi ni invitation yari yahawe we n'umuryango we. Ngibyo rero byatumye afunga umupaka umuhuza na Congo. Benshi bakomeze gutekereza niba wenda haba hari umwuka utari mwiza hagati ya Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi, ariko nta mwuka mubi uri hagati aho ngaho, ahubwo nuko Ndayishimiye yakomeje kugira amakenga yuko bashobora kwinjiriramo n'abatari bateganyijwe guhunga. Amakuru twatubafite uyu munsi nayo ngayo, nakagaruka. Honos TV.